Mikuma da pa wo mo say wo video so a wo ba fie ha wo be kan ye no ebi wo ho ye baba mo maji enti o kano na woni nyansa se wo bo sa videos ne kira da sane dia ani ada sane be hunu se ka de chi no ye no korefo Papa enti ebe di nkomo enti nano ayi se ibe ka kira mo se aban ne scam aban na nipa bebre no a mo na mo ye na mo se MPP ne de bukolongofo enti ya de ne ekeda ya de ne jambori ya de ne hey wo se hey you boy wo yo yanko after revolution for no agosu ya de said wo mo ye ne se wo mo fifa titles na gugu mo so doctor ayi ni ade e me na no ba ko yi de ko wie mo nim sam nyasa dek na no de said de ko wie ya anyame ye yadom ye nyasa anka ne ya no ho ye wie ye ne se ba ko de a typewriter a computer tanko computer wono so ye ne ade ye pagya ne de ne ba ye no nipa be nan ya omo ye ndc fu a doctor ne professor de omo so a se wo mo nko school nko sua ahwe eno so ne ye be kire ne ye busa gtech omo mandate ne say at 1023 no set up gtech no wo mo mandate ne say ye be hwe you know ye wi a ne ye busa ni nyina ye be di san komo no me MPP se na no mi di jan gu omo so eno sa bo so mo munamuna omo ni mo mfa me ho o say enko ba bia wo hwe ani ade na ye twama da pa ebitimi twama da pa wo mo say wo video so a wo ba fie ha wo be kan ye no ebi wo ho ye baba mo maji enti o kano na woni nyansa se wo bo sa videos ne kira da sane dia ani ada sane be hunu se ka de chi no ye no korefo if so no na ban mu no wo kan bi ma anya bi bo na nim nyansa ni bisebio what is special in any wo ya ni ade wo didi matem no wo didi matem no ana na adwene mu no ete sa sa wanti no was me ya me bo video so ni bia ma mo se o ba ensem a be kan ye ni na me kan ensem ni bi kire maban na eduru momo ne yeso na me ka bi a kire mo dia mo se me kan bi na anu nti se me kan foforo tia mo aban dia be hypocrite na to hypocrite na se wa adwene ne mo ha kosu ya onti ase na adwene mo ha papa bi January enti gtech ye be kwa akwohwe MPP reforms no aba na akwotena se na ono ni de ope na baba be ye adwuma general secretary na early congress obeso favor obi edi na wire early congress na hwan national council mu take decision we no hwan mo na national council no so obi ko MPP constitution article 10(3). Yes, it talks about national council. Okay, so 10(3)(2) about composition of national council. Or say the national council shall consist of the voting members of national executive committee. Okay, the national executive committee, the regional chairpersons, the national officers, yes, minority leader, members of steering committee, and forming national executive committee. NEC. Okay. Then the reason why cast voting members in say over national executive committee. You on conform count, but only voting right. Okay. Chairpersons of sector committees, parliament, sector committees count. Past national chairpersons, past general secretaries, directors at the national secretariat, and other such members as national executive committee may determine. Okay. Only members, but only voting right. Voting right, no. And voting members of national executive committees. Council. Okay. 20 members of parliament chosen by the party's parliamentary group. Okay. The MPs 20 national council. National council. Okay. Then C, regional representatives. Region bia on quota. Every 5 constituency bia at the one. At the bar. Depend on normal of constituencies are hono ne betche. Okay. So until region bua nipa 5. Region nipa 1. Yes. Region nipa 2. Yes. And then also regional executive committee nominated nipa among beka. Okay. Then past national chairpersons, past general secretaries, past presidents, past vice president, past presidential candidates, past running mates, president, vice president, presidential candidate, and presidential running mate. Okay. Sankofo emo and the forming national council. Okay. The presence of at least 1/3 of the members of the national council shall be necessary to constitute a quorum for meetings. For meetings. Okay. Nti Obi. Ni kunu ye Christian.
and so Omoma, a Muslim food in the two Muslim. Okay. And ya Ghana and Kwan coming who be that, coming tea be that. Nti Yesu moja no wasi obehwie gu ya maya ya adese no de bepepa me no mi no bone no eno ni eno so mfa so ni eno ni amani hu na ye hu ni media mesere akwanya na aba mesere we eye chacha no moto ye na edi MPP for nti next time ye kwa bato a MPP for mo ye nshane ani ni yenyi asofofo ni nsi nche na ya nkase ye mfa ye hu nsi woni ye mo mpaye na onyankopon wasese ye bie ya no kan ono obetie yen wasi ye bopunu ni mu nko ade a ono Kristo obaba be bie yen ni ye wura punu ye wuram denti ni akanya no atum Messi yenya ye wahanum ye mumienu ana ye mumiensa bie ya no se ye bompa ya eje free ye numu ba na so se owusu be mpade ye 100%. So se asofo mo ba ba hihye nkom ni nyina danka wuri am se ne nasefo nyina so se omo de ye Nenso ya masankofo ye di respect ye di buo ni ani di amasankofo we amade bia sankofo we twa ya be akase be nom ne ye be boro isi wo nom na wo boro ase wontimi nka hweye se onipa no wo jimi kura na wo hwe no wo jimi because wa ho ode asa ode wo twa wa be na ma ensa na so ama wa nom ama wa boro wa ho ode nyina waje obesi den no akeka ko okeka wo bo wakun Timisire MPP Yansha memwa ekosui na yamfa nsachira ya adwene na yamfa nkeka ya ho na mpanimfo na bu bebisi achia na nso mu ye achia na nso mu ye edua bia no wonu ma wutwa so ensa amfefe biem enne na ye da fom ene nkofo tietia yen se ye kanya ye ho kakra bia kentene ye ho kakra bia MPP ye besa ba be gina ye na so biem asenkane no because ya ton ye nimonyam e de amankofo bi ya ton ye nimonyam de amasika ana enne nkontompo di ade ana no kore nam no obre ti mesere nkontompo a edi ade ne ye niema ye hu yakofa obi afri America ton nye nipa ba ko nipa mienu omo meko keke omo mabobobo omo ho omo mehye omo afunu mu keke na ye ntoto ye mo musika bum na mebusa se sa Rafael se wan hwani da be na wono ye adwuma wo Ghana hanom wo nya sika